Tuhan Nokloi Tuhan Wat Pensiang Syur Benriu Baru Aplena Yasni Jingwan Jongmi Tuhan Wan Kloi Manu Kajing kuliah kitab Isaya kalenong bahinyaw kadukad kabashipaw hadubakat sao. Utrayo lakren hau ahas tepan kadak na utrayo blay jumpi ay kataban kanjaliw kat kanyamra ne ka kanjang kat kabeneng Henry ahas lapay kitin nganom pan bat nganom tenjo yaw tray hang taw laong to siya skor menta ko ying udabit Hempat niya ban pensaliay kibriw, mat pen pensaliay yaw blay jong ngaru, tiw trahi un sa ay kadak epi. Hakami katay soti kan sapun, bat kan sa kayo kun, bat kan sa kot karteng ya u Emmanuel kabumud u blay u John bat ngi. Kaktiin jong utray. Kasam kabaar pusaw ay unrong utray utayus iem kaburam. Kajong utray kalong kakendew bat kajing dab jong kaperthai bat gitu ki basyong ka dai mau balas seng ya ka halor ki duriaw halor ki open scam ya ka ayon rong utray dai us em kaburam manoban kiu yaw lu mutray manoban yeng ka jaka kentang jong u tang ba khoi ki ti bat bas ngor ka donut ba kamen sim jong u kampai shaki ki bathala Ayon rong utray udayus iem kaburam. Kajingkar ku unsayo na utray, bat kabaynong baday hog na ublay bapan yu. Kumne kilong kibriw kibawad yu, kibawad ikakamat ublay ujakom. Ayon rong utray udayus iem kaburam. Kajing puli na gospel bakhut kat kumulukas kalenong kamaningkong kat khat arpun riw hadu palay bupra. Aubnay bahin riw lapa yu angel Gabriel na ublay siya kasinong Galilea kabakarteng Nazaren. Siya kaway katoy soti balay tek tien badway briw bakarteng Joseph nagajay David. Bat kakarteng kata katay soti kalalong Maria. Ulawan siya ka badulaong kublay kabadap daga jingayay utray ujon bat pi. Henry kala kuslay jingmut ya kata ka jingong bat kala perkat kamut ayu kata ka jing kublay. Diw angel ulaong hakawat syabding ko Maria na ba pila siyam jingayay bat ublay. Bat akmi pin sapun hakakapo jong pi bat pin sa kaw kun bat pin sa ay karteng ya u Jisu. Un salong bakraw bat enkot ya u kun jong bakle tam. Rutray blayon ay u yakakets imu David. Kupa jong u bat un sa sensyar halor kaying u Jacob si junam. Bat kahima jong u kanam kotsyu. Kamaria kalong hau angel kumnoken kani kala banlong na bangam don u tengah. Utaw angel loong haka umensi makhot yun sa hiar halo jong pi. Bat kabor jong bakle tam kan saka sarngi pi. Namar katayaw kun wayan ka en sakot ubakhot. Ukun jong ublay. Kami kaku jong pi ka Elizabeth makaru haga jinglong temen kalapun yukun senrang bat uni ulong ubnay ba Henry bat kata ya kabalanyo kabalangki. Naba haublay umtan ni kabamla banlong. Ban kamaria kalong hakmi ngalong kasyakri jong utray ay kanlong hangakat kum kaktin jong pi markum taw angel ulaling no. The Gospel jong utray.